pozvali da održimo ovo predavanje. Poštovani žitelji Starog Sela i poštovana deco, pošto ste tu u najvećem broju, žao će mi biti ako baš sve ne razumete, a ono što ne razumete, pitajte me. Jednostavno, jer nisam očekivala baš ovoliku dečiju publiku, ali trudit ću se da budem što običnija u izlaganju. Pa evo ovako, izučavanjem maski bavim se nekih 20 godina na ovim našim prostorima i nešto malo sam istraživala u Belgiji što se tiče karnevala. Ovo predavanje sam nazvala zimske obredne povorke, odnosno kontekst i funkcije za one odraslije. Ono šta nam je sadržaj ovih zimskih povorki, jer smo sad već ušli u neko pripremno vreme koje dolazi, kojim se obeležavaju božićni praznici, odnosno, kako mi etnolozi kažemo, novogodišnji ciklus običaja. Pa čitav jedan deo koji je došao do nas sada kako se ponašamo u tom nekom ciklusu pripada u stvari tradicionalnoj kulturi. Za ove mlađe koji ne znaju šta je tradicija, mi etnolozi obično možemo da pričamo o tradiciji negde od polovine 19. veka pa do danas. Ono što prepoznajemo da se prenelo, kako se kaže, s kolena na koleno, da se očuvalo u pojedinim sredinama. Pa molit ću sada da krenemo. Moramo prvo da definišemo šta je maska. Ja sam čula, žao mi je što nisam bila na vašem terenu i nisam posmatrala vaše maskiranje o Beloj nedelji, ali sam i čula i čitala u našoj etnološkoj literaturi šta se u ovom kraju događa i nadam se na proleću da ću imati prilike da vidim i da snimim pojedine delove što su u mom predmetu istraživanja. Pa masku možemo da definišemo kao predmet pomoću koga se menja sopstveni identitet. Znači ono što smo mi danas kad stavimo masku postajemo neko drugi. Nadam se da će se i ovi najmlađi složiti sa mnom, pa čak i ako se maskiraju Paju Papke ili Miki Mausa, je li tako? Znači to nam je i predmet koji nam pomaže u identifikaciji sa likom koga maska izražava, znači ono što želimo da predstavimo. I dalje, to je predmet koji nam olakšava da komuniciramo, da razgovaramo u nekom novom obliku sa svojom okolinom, makar su to i najbliži, ali ako stavimo masku, mi verujemo da smo ta ličnost koju maska izražava, pa onda na jedan drugi način uspostavljamo i naš odnos sa našom okolinom. I maska je naravno, ono što je danas najverodostojnije, predmet za zabavu. Znači, maska nam služi za predstavljanje, u stvari da bismo se zabavili u jednom određenom kontekstu, okviru. Pod maskom podrazumevamo, možemo celo, podrazumevamo i ono što stavljamo na lice, ali isto tako pod maskom podrazumevamo i onaj način kako se kostimiramo. Pa to možemo da obrazina jednostavno, znači to je ono što je na licu, bilo da je to prava maska neka koja je od nekog drugog materijala ili se narumenimo, nagaravimo i slično. I ono čime se ogrčemo, bilo da je to pravi kostim ili da koristimo nešto drugo kao kostim, a u našem podneblju, u čitavoj Srbiji, to je obično neko staro odelo koje je okrenuto naopako ili stari bundaš ili stara košulja koju obučemo naopako i već smo onda maskirani. Ja sam uzela jedan primer, evo znači maska nam je ono što je na licu i ovo sve pod rečju maska, čitav naš izgled. I telo obloženo slamom, preko toga pantalona i tako dalje. Kožuk okrenut
dlakom naopako i to je sve maska, čak i oni rekviziti koji nam pomažu, to sve daje utisak kako maskirani izgleda. Sada, da bismo shvatili zašto se pojavljuju maske, naravno, o maskama ima puno pisane literature, pogotovo u etnologiji, u filozofiji. Maska je obrađivana iz različitih uglova, ali za nas etnologe je bilo važno da shvatimo vremenski prostor kada se maska pojavljuje. Pa tako su one nekako i podeljene na zimske, na prolećne i maske koje pripadaju letnjem ciklusu običaja. Molit ću prethodni samo ono page up, jeste. Tako da u našoj tradicionalnoj kulturi ljudi su delili ne ovako kalendarsku godinu kakvu je mi znamo. Delili su je na dva polugodišta. Znači, delili su je na zimu i leto. Zima je računata od Mitrovdana do Đurđevdana, znači do 6. maja, i leto je bilo od 6. maja do Mitrovdana do 8. novembra. Znači, u čitavom ovom delu, u ovoj poli su se događali oni običaji koji pripadaju zimskom ciklusu i u ovoj drugoj polovini su bili oni običaji koji pripadaju letnju. Pa tako posmatramo i masku u ovom sad trenutku. Možemo sledeći. Što se tiče, ovo ne možemo sve da izvučemo čitav ovaj krug. Još. Što se tiče ponašanja ljudi, što je jako važno, da shvatimo leti. Maskom se verovalo u prošlosti da se nešto postiže, da se utiče na određene, kako su govorili, agrarne demone, znači one koji nam pomažu, da bi naša letina rodila, da bi se postigao neka plodnost. Tako da u zimskom periodu je ta religijska aktivnost u svim običajima, pa i u onom što čine maskirane osobe, bila mnogo aktivnija od ove letnje, kada su se ubirali plodovi onoga čime su ljudi mislili da utiču na prirodu, jer naravno prirodu nisu shvatali ovako kao što je mi danas shvatamo, nego su videli da priroda umire u zimskom periodu i da se u jednom momentu postepeno budi, kada treba uticati da to bude što plodniji. Taj granični period koji se javlja, još jedno, taj granični period naročito se tretirao u našoj tradicionalnoj kulturi opasnim periodom, kada se verovalo da postoje određeni demoni, određene, kako kaže naš narod, da idu karakonđule i ale, i kada je potrebno bilo na neki način obezbediti zaštitu s jedne strane od svih tih zlih uticaja i umilostiviti te demone da bi se postiglo plodnost i novi, što bolje dočekao vegetacioni period. Pa možemo sad da krenemo. Znači dalje, naša maska u tradicionalnoj kulturi je prošla jedan određeni put, a to je bio je predmet koji je služio za imitaciju, to se opet provlači od onog lovačko-sakupljačkog stupnja razvoja zajednice, kada su određenim maskiranjem se približavali određenom plenu da bi se opet obezbedila egzistencija. Onda je to postao kultni predmet gde se verovalo da se vrši određena komunikacija, razgovor sa određenim božanstvima. Potom je to postao jedan grotesk, mi sad deca neće razumeti, ali znači maske su postajale sve strašnije, koje su izražavale u stvari nezadovoljstvo one sredine u kojem se živi, pa onda čovjek kad se maskira, kad postigne ono svoje drugo ja, on je slobodniji da kaže šta mu
nije pravo sad da uprosti i to je na kraju, evo ono što i vi znate i kad se maskirate i na vašim zabavama, to je predmet za zabavu i čitav druga polovina 20. veka možemo reći da je maska u stvari predmet za zabavu. Svi ti uticaji što se tiče maskiranja, koliko postoje oni što pripadaju našoj kulturi, oni su dolazili s jedne strane sa severa, iz građanske, centralne i zapadne Evrope, sa kulturom drugih naroda i dolazili su sa Mediterana, znači određeni tipovi maskiranja iz, pogotovo ovog tipa karnevalskog, kojem pripada, recimo sad ovako grubo, i vaše maskiranje o Beloj nedelji. Znači, možemo tako posmatrati ovaj balkanski kulturni prostor, naročito i u našoj istoriji ne možemo da prenebregnemo i da zaboravimo ono što je antički period ostavio, znači Stara Grčka i Rim, gde smo sigurno dolazeći sa tim ranim naseljavanjima ovog prostora u dodir sa ovim kulturama nasledili mnogo iz tog antičkog perioda, ali naravno to se prilagođavalo našem načinu života i poprimilo se su druge forme. One povorke, možemo prethodno da, povorke koje se javljaju u zimskom periodu, možemo ovako da podelimo. Za jedan stariji sloj koji poseduje u sebi nehrišćanski sadržaj, znači taj kontekst je krajnje nehrišćanski, vrlo često kažu paganski, a ja bih rekla da se razvijao, dopunjen u vreme hrišćanstva, dopunjen sa određenim obredima koji su bili jako važni za određenu sredinu i da su se na taj način te povorke tako razvijale. Zatim, hrišćanski sadržaj se nazire u tim povorkama zimskim, a to je naročito sa razvojem hrišćanstva, jer tu malo da se zadržim, mi znamo da je hrišćanska crkva pokušavala i branila i određeno maskiranje i uopšte ono što se pod navodnicima naziva paganskim i davala je svoj sadržaj, ali sve to možemo tek da pratimo od 4. veka, kada se i hrišćanska crkva na neki način konsolidovala i kada je odlukom Nikejskog sabora 325. godine u stvari utvrdila svoj crkveni kalendar. I dalje maske koje se javljaju u zimskom periodu pripadaju svetu fantastike ili kako negde se kaže fantazmogonične su, znači one koje ne možemo da svrstamo ni u jedne od ovih podela koje ćete videti, jednostavno zavise od mašte onoga koji se maskira. Dakle, povorke sa maskama, ovako, one starijeg tipa, arhaičnije, možemo da izvedemo, a to ćete videti kasnije na ovim slajdovima, da su pripadale određene kategoriji muških tajnih društava koje su karakteristične za strogu patrijarhalnu sredinu, kakav je balkanski prostor, pa one nisu samo karakteristične za naše podneblje, već i za kulturu Bugara, Makedonaca, Grka, nešto što su nasledili možda iz antike i koja se vremenom transformisala prema potrebama sredine u kojoj su se razvijale. Dalje imamo i ženska maskiranja, koje mnogi naučnici smatraju da su to inicijacije, a inicijacije za mlađu publiku, to znamo, to je kad određeno godište dospe da se predstavi u sredini, znači kad prelazi iz onog doba dečaštva i kad dečak i devojčica treba da uđu u kategoriju odraslih, pa se na jedan određen način uvode. Tu, pogotovo te zimske povorke koje se javljaju u ovom, da kažem, božićnom ciklusu običaja, to su primerene kulturi stanovništva na Kosovu.
Mešane to sam podvela pod gradske, jer tu najpre ulaze uticaji uopšte iz Evrope, dolaze iz gradova i naravno tu dolazi i do neke vrste medijske propagande kada se javljaju raznorazni likovi maskirani. Može da ovo je pravi. Tipovi povorki sa maskama. Znači, te maske mogu da budu ljudske, u ljudskom liku, što mi zovemo antropomorfni, mogu da budu životinjske, zoomorfni, da predstavljaju određene životinje, možemo to da ostavimo još malo, i mogu da budu mešane i jedne i druge, znači da je lice predstavlja životinju, a u telu nema životinjskih atributa. Od tih likova koji se javljaju, što mi zovemo ljudskim, znači antropomorfnim, u zimskim povorkama ovog prostora, znači gledajući od severa do juga, pojavljivala se u prošlosti maska Varvara. Ona je išla uoči Svete Varvare, kod nas je to 17. govorim novi kalendar, 17. decembar, znači 16. uveče, naročito u Vojvodini, je išao jedan ženski takav maskirani lik. Potom maska Nikola, svi znamo za Deda Mraza. Pretpostavlja se da Deda Mraz u stvari ono po američkom ili Santa Claus je u stvari Nikola, Sveti Nikola, lik Svetog Nikole, da je preslikan u tu masku, pa kasnije se transformiste u Božić Batu, a sa Coca-Cola generacijom negde 60. godina, znači iz Amerike dolazi nam jedan crveni Deda Mraz i na ove naše prostore. Nikola je išao pogotovo po gradskim sredinama, ali i po seoskim na severu Srbije, u Vojvodini, negde 18. uveče i donosio, obilazio nasilja, ulazio u svaku kuću i donosio darove posebno deci. Kod katoličkog stanovništva našeg podneblja javljaju se i ženski likovi Lucije. One su išle 12. decembra, idu i sada u nekim našim krajevima, 12. na 13. decembar, zatim povorke Vertepa, to su sve sa ljudskim likovima, onda zvezdari, čume su mešane, ali ih ima čuma koja, kao, eto, prevod je zlo, to u mnogim krajevima se kaže zlo kuga, ali i maska je dobila takav naziv. Zatim uopšte i nemaskirane osobe sa tek nagaravljenim licem, koji su onda maska, to su koledari, na jugu Srbije su bili lesnici Oale, zatim su išli Vasiličari i Surovari. Možemo dalje. Znači, koledari. Pošto pričamo sada o isključivo zimskim povorkama i sve ovo što sam nabrojala možemo podvesti pod ime koledara. Koledari to su zimske povorke maskiranih ili nemaskiranih čestitara, polaznika domova. I sad oni kreću, možemo sledeće, oni kreću u svoj ophod naselja. Bitno je da shvatimo da sad čitav taj prostor kuda idu maskirani, to je selo, recimo. Oni idu od kuće do kuće i dolaze pred kuću, imaju određen sadržaj, ono što izgovaraju, ali pitaju domaćina da li ih primaju i onda ulaze u kuću. Bez pitanja ne ulaze u kuću i ono što je važno za našu kulturu, da se zna da kuće koje su u žalosti, da njih ne posećuju maskirane osobe. To se jako poštovalo. Znači, one idu od Badnjeg dana, od 6. Idu i ove pojedinačne što sam nabrojala, ali masovni ophodi su od Badnjeg dana, znači od 6. januara, pa sve do Bogojavljenja do 19. januara. Čitav taj period se može u pojedinim krajevima i danas sresti maskirane povorke.
Koleda, o reči koleda uopšte u našem jeziku postoji veliko neslaganje, ali ono što ja sam izvukla da vam pokažem samo neka od ovih tumačenja. Naši klasici u etnologiji smatraju da je koleda staroslovensko božanstvo, koleda, sad negde se to pojavljuje da je muško božanstvo, ali za ove krajeve se vezuje da je to žensko božanstvo, staroslovensko, koleda koja je bila u stvari božica sunca, boginja sunca, kojoj se klanjalo kod starih Slovena. Zatim postoji jedno tumačenje da je to trakijska boginja sunca, a isto tako prema nekim naučnicima smatraju da su koledu primili Sloveni, pa južni Sloveni, a preko južnih Slovena i Albanci i svi drugi koji žive na balkanskom prostoru, da su je primili od Dačana u 4. i 5. veku, jer su otprilike to vremena kad su počela kretanja na ove prostore doseljavanja. Zatim ono što je možda najprihvatljivije, ali nisam sigurna još da vam kažem da je to isključivo tačno, da je koleda da je termin od rimskih kalenda. Kalende su početak nove godine u Starom Rimu, koje su prvo bile 1. marta, a onda prebačene na 1. januar i bile su vezane za određene obrede i maskirane povorke koje su poznate kao Saturnalije, posvećene bogu Saturnu, i Janusu, bogu sa 2 lica. Znači ono što mi znamo u našim maskiranjima o novoj godini, pa pravimo staru i novu godinu, je li tako, pa je ona nova u bela i kao vila, a stara je crna i zgurena kao baka, i tako i bog Janus imao takva 2 lica. I ono nešto što je najnovije, a još nije dovoljno potvrđeno, da koleda vuku isto iz Starog Rima, odnosno vezuju se za antički period, a to za period koje je primilo i hrišćanstvo, tih 40 dana, 40 dana očišćenja. Dete kad se rodi u našoj kulturi 40 dana po verovanju naših starih je bilo podložno svim zlim uticajima. 40 dana majka je nečista i ne odlazi u druge sredine dok ne prođe 40 dana. Kad imamo pokojnika u kući, onda 40 dana se daje prvo podušje. Uopšte 40 dana i u hrišćanstvu je vezano veoma mnogo. Postoji taj period od 40 dana, pa i tih 40 dana kada idu maskirani u tom zimskom periodu, znači jedan period očišćenja. Kod Srba je poznato u pesmama Oj koledo kao refren i u svim čestitarima koji ophode domaćinstva, veoma često se javlja ovaj jedan stari refren, tako da su mnogi naši naučnici smatrali, upravo analizirajući naše pesme, te božićne pesme, u stvari smatrali su da se radi o nekom paganskom božanstvu koledi i to ih je i navelo na ovakvu pretpostavku. Ovo smo sad već ispričali, pa možemo dalje, možemo i ovo da preskočimo. Ovo je jedan iz 18. veka, jeste da se ne tiče ovog našeg područja, ali veoma je slično i ovde se pojavljuje. Ovo su Turon i Turica i Čaroje i Čarojica, to je zaleđe Dubrovnika, ali se javlja i kod srpskog stanovništva onog područja. Da sam htjela da vam pokažem, ovo su neke od najstarijih predstava maskiranih osoba na ovom našem prostoru. Ono što ćete kasnije videti kako se naši ogrću bundašima okrenutim glavom naopako, a isto idu o Božiću. Tu je dosta važno da pored onog kako se maskiraju, znači
koje maske svi nose, da se vidi i šta oni, pored maske, imaju određene rekvizite i naravno njih karakteriše određeno ponašanje. Od rekvizita, znači to sve zavisi od povorke, nosi se motke, mačevi, petuše, zvona, praporci i od baš hristijanizovanih povorki nose crkvicu. Kod katolika obično nose i onako stilizovanu kao pećinu na spomen rođenja Isusa Hrista, a kod pravoslavaca u Vojvodini uglavnom nose crkvicu i zvezdu. U Banatu možemo da susretnemo ovakve povorke i sa zvezdom. Sad, šta oni sve čine? Maskirane osobe kad dolaze pred kuću, prvo što pitaju da li smeju da koledaju, korinđaju, kako se kaže u Vojvodini, ili na ovim prostorima po Srbiji, da li smeju da pevaju, da čestitaju, kad dobiju od domaćina blagoslov, onda krenu prvo sa onom svojom dramskom pripremljenom predstavom, ali isto tako prave veliku buku, galamu, čak ima i one erotike kada zadirkuju snaše u kući, kada ženama podižu stupnju i tako jedno krajnje slobodno ponašanje. I naravno kad završe svoj taj obred, ritual, onda ih domaćin daruje. Ti darovi su od hrane pa do novca i povorka kad završi svoj ophod, ali istog dana ili kad čitave ophode završi, onda dele između sebe te darove. Obično se pričalo da u takve povorke, recimo do Drugog svetskog rata, da su odlazili siromašniji ljudi, pa je to bila neka vrsta ne prošnje, ali eto tako da dođu malo do nekih sredstava za ove božićne praznike. Ovo je nešto od tih rekvizita, ovo pripada bugarskom miljeu, ali i naši leskovački koledari opasani su, ali nisam imala ovako dobar snimak, pa sam ovo iskoristila sa zvonima, znači imaju zvona oko pojasa, imaju praporce ispod kolena uvezane i nose motke i čegrtaljke, mačeve, to ćete vidjeti. Da, i od rekvizita obavezno, pošto u tim povorkama sa ovakvim životinjskim maskama poznati su i likovi babe i dede, koji baba obično ima presliku i vreteno, što opet ima neku svoju simboliku koja se javlja u tim zimskim povorkama, ali mislim da neću vam sad to objašnjavati, ne znam da li biste razumeli. Ovo je nešto što izvode, recimo, leskovački koledari, koji leskovački koledari su najpoznatije koledarske povorke na ovom podneblju. I oni su se negde sačuvale do 60. godina u obrednoj praksi. Međutim, kad je to počelo da jenjava, šta se dešava negde između 70. i 80. godine, folklorna društva pokušavaju da obnove ovaj ritual, ali je na tome ostalo. Danas više nemamo ovakvih maski na terenu, jedino ono što se čuva u etnografskom muzeju, a u etnografskom muzeju sada u zbirci ima 18 maski koledara iz okoline Leskovca, to su selo Pertate, Nakrivanje, Čukljenik, i uglavnom su to maske načinjene od drveta sa ovnujskim ili volovskim rogovima, vunom ili krznenom bradom i prorezima za oči. Telo je obloženo slamom, vidite imaju zvona i imaju te mačevi i oni kad dođu pred kuću prvo se mačuju i izvode neku borbenu igru, a onda ulaze u kuću i ono što sam rekla već kako se ponašaju. I kad izlaze iz kuće kažu valja se, a to je u istočnoj Srbiji kod Vlaha, da nešto kao ukradu simbolično. Naravno, pošto se to sve zna, domaćin pripremi šta će ukrasti, tako da i to je malo
namešteno, ali valja se da nešto i tajno ponesu Hrišćan iz kuće. Verovatno je praznik za sledeći. Da, uvek je uz pratnju, uz tu povorku maskiranih je i neka muzika. Danas možemo da srećemo harmoniku. U prošlosti to su bile gađe, negde frula, negde doboš. Zavisi opet od kraja, a evo u okolini Leskovca vidimo ovo i 60. godina i snimak, to su pratnja i gajduš i u toj čitavoj povorci je jedan koji sakuplja darove i koji baš je se kupljač darova i on da upere konje ili magarca, opet zavisi od kraja. Možemo sledeće. Evo recimo ovde su kod Rumuna u Banatu, u Begejcima, opet nisu iz sveta fantastike, ali tako nešto po nekom zapadnom sistemu. Znači, ova čitava povorka koledara se naziva Veliki i Mali. Vidite kako su opremljeni i oni takvi idu i skakuću od kuće do kuće i čestitaju nastupajuće božićne praznike. Ovo je opet leskovački koledar, jedna od varijanti sa bundašem i zvonom i ovnujskim rogovima. Znači, od njegovih, evo, ovaj mi sekiručak, ovaj sledeći, ova maska se zove Koruba, nazivlja je Koruba. Možemo sledeći, ovaj ima mač, ovu sablju. Tu je i može da bude baba i deda, ovde je mlada, koju isto vode maskirani, koja ovde baš i nije napravljena tako, ali bi trebala da bude gravidna. Sve to ima tu svoju simboliku dočekivanja nekog novog vegetacionog perioda i ono što oni čine da bi uticali na plodnost u novoj godini. Ovo je drugi tip maske koja se naziva Lejka, koja isto ima u etnografskom muzeju u zbirci, danas se čuva. Ona je načinjena od tikve, rogovi su od pleha, između je lutka koja opet ima tu simboliku plodnosti, a zadnji deo je od lamenog platna napravljen i ovo je od konjskog repa brada, recimo. Ove maske, to su čume, javljaju se u Vojlovici, u Banatu, susreću se kod banatskih Mađara, međutim ima i kod Srba. Maske su napravljene od zečijeg krzna, imaju dugi crveni jezik, žao mi što se tu ne vidi, i veoma su slične svim ostalim maskama koje se javljaju u tom prolećnom periodu, znači o Beloj nedelji, koje se javljaju kod drugih naroda, recimo kod Mađara u Mohaču, Bušari, ili koje se javljaju u karnevalskim povorkama Kurenta u Ptuju, gde je centar Ptuj u Sloveniji. Veoma su slične i one zaista pripadaju jednoj stočarskoj kulturi koja je, evo, preživela i do danas na ovim prostorima. Ono što još nije hrišćanska varijanta, što se javlja gore u severnim krajevima Srbije, naročito u Banatu, i nije se spustila ova maska klocalice dalje od Požarevca, a smatra se ovako prema nekim naučnicima da su je doneli sa sobom Rumuni kada su sišli u Panonsku Miziju. To je maska koja se ne stavlja na lice, nego se nosi ispred lice. Mogu se maskirati dva ili jedan, što je ovde slučaj, pa se obrne šilimom, ili dva čoveka, koja, ovaj drugi je povijen, drži oko pasa prvog, a prvi drži masku ispred sebe. Povlačenjem donje uzice maska prouzrokuje jedan specifičan zvuk, kao da kloca, klopka, i odakle joj i naziv klocalica, i kad grupa dođe pod prozor, ona prvo najavljuje svoj dolazak sa tim
pocenjen, a onda ulazi u kuću i izvodi jednu vrstu igre koja dovede čak i do transa. Ona prvo polako igra, pa onda sve jače i jače. Evo, ovo su tipovi maskiranja, ovo je s izložbe koja je bila 1992. godine u Vojvođanskom muzeju u Novom Sadu i evo to su ta dva tipa maske. Sada, ono što pripada jednoj vrsti hrišćanskih povorki, malo pre sam pomenula, to su povorke vertebra. Ja, pričajući ovde, čula sam da ih nije bilo u praksi ni u prošlosti. Međutim, povorke vertebra počinju da dolaze negde u polovinom 18. veka na područje Srbije, naravno preko Vojvodine, i to je crkva, odnosno da bi na neki način sprečila ove koledarske povorke koje, sad uslovno ja kažem, pripadaju nekom paganskom tipu maskiranja, da bi sprečila, oni su uveli svoju vrstu maskiranja u onom periodu za koje su videli da je jako važno ljudima da se maskiraju. Pa vertepaši su dobili ime po crkvici Vertepu, koja simbolizuje Hristovo rođenje, kod katolika je to Betlehem, i oni idu potpuno, imaju između sebe podeljene uloge na 3 kralja i cara Iroda i 2 pastira ili gube. Negde u početku su to išle odrasle osobe, naravno muškarci maskirani, a kasnije je to prešlo na decu, tako da je crkva sa učiteljima pripremala decu o Badnjem danu za ove ophode domaćinstava. I mogu vam reći, pošto ja živim u Zemunu, da je zemunska opština pre par godina uvela ponovo ove koledarske povorke i oni obilaze, deca dolaze i izvode čitavu vertepsku dramu. Naravno, tu postoji određena priča podeljena između cara Iroda, Gašpara, Melhiora i Baltazara, koji sad pričaju priču o poklonjenju, odnosno dolasku na poklonjenje mladome Bogu, u stvari Isusu Hristu i one darove koje mu donose, i naravno tu su ovi pastiri. Gašpar je tamnoput i on je, možete misliti kako je izgledala ta maska kada se namaže imalinom, recimo, našla sam u našoj građi, da su se u narodu mazali čak i imalinom crne boje da bi dobio crni izraz lica. Oni kad uđu u kuću, na slami koja je tu pripremljena, tu već izvode određen, kako imaju podeljene uloge i izvode tu svoju dramsku predstavu. Pastiri gube, u Vojvodini u Sremu se vrlo često kažu guba. To može da asocira i na neki srednjevekovni period, jer po gradovima su se ove drame vertepske u prošlosti izvodile. Evo sad se vraćaju pod uticajem crkve, u portama crkvi, ili ovu sad u Zemunu, što su počeli da obilaze određene kuće. Vi znate da su u srednjem veku, da je naša teritorija isto imala ljude obolele od gube koji su nosili maske. Moguće da i odatle, evo, jedna vrsta zaštite, pa je na ovaj način transformisana i kroz ovu povorku, iako je hrišćanska, znači provuklo se i nešto narodsko, pa makar i u tom terminu. Ono što ja sam htjela da vam pročitam, sad ne znam koliko je to interesantno, kad dolaze pred kuću, recimo, pri završetku drame, jedan od guba, kada traži dar u novcu, izgovara i sledeći tekst.
Ja sam mali Perica, ujela me Kerica, baš za moju levu nožicu. Molim koju paricu da mi ranica zaraste. Ili Hristo se rodi, dobri gospodari, koji ste u taj dan sabrali, vi tu jete i pijte, mene starca ne zovete. Napolju je sneg i kiša i tamo je čiča gliša. Gurnuo me u baru, iskaljao sam moju krasnu šubaru. Sada mu je brada do pojasa, za njim pasa 99 pasa, a imam jednog brata Stanka, malo većeg od vašeg banka. Idem da ga pozovem, odi, brate Stanko, da večeramo malko. Baš je glup, ko solunsko magare, odi, brate Stanko. I sad dalje ide tu priča i to je sve zabeleženo u Donjem Tovarniku, u Sremu, i onda dobiju dar, naravno domaćini ih daruju za ono što izvode. Možemo sledeći. To je, evo, da vidite kako izgleda, ovo je varijanta kod vojvođanskih Mađara, ali je potpuno identično i kod srpskog stanovništva, znači u Vojvodini i po gradovima, većim gradovima u Srbiji je svuda bilo da su se nosile ovakve kućice i da su se izvodile određene te vertetske drame. Znači bundaši i maske na licu kod pastira. Evo ovde je isto nošenje crkvice, jedna povorka dece. Ono što sam malo prepomenula, kako izgledaju luce koje idu 12. na 13. decembar kod katoličkog stanovništva našeg podneblja i tu u nekim krajevima po Vojvodini je veoma živo i još uvek se sačuvalo. Uglavnom idu ženska deca predušena danas. Sad, ovo vam je jedna od priča, znači jedna od hristijanizovanih povorki koja se javila na ovom terenu, to su vertepi i vertepaši, koja je sačuvana i koja je danas ponovo u ekspanziji i u obnavljanju, pošto uz crkveni blagoslov se obnavljaju i ove hristijanizovane priče o rođenju Isusa Hrista i nagoveštavaju njegov dolazak. Pretpostavlja se i po nekim naučnicima da mi baš nismo tako dobili te ulice iz Srednje Evrope, nego da se ona i u Srednjem veku izvodila po Srbiji, a na to, opet, to je hipoteza, upućuju i određene predstave u manastirima o Hristovom rođenju, gde neki stručnjaci pronalaze te povorke vertepaša oslikane po srednjevekovnim našim manastirima. Ono drugo što ne pripada našem kulturnom podneblju, ali veoma je slično, ne ove baš maske, ali veoma slično sa ophodima u toku zime, to su povorke surovara u zapadnoj Bugarskoj, a to je ovo područje u liniji recimo 80 km od Pirota. Znači, kulturološki moglo je da ima neke sličnosti sa tim našim jugom Srbije, pa oni imaju svoj ophod 13. i 14. januara, u stvari na julijansku novu godinu ili kako kod nas je popularno nazivamo Srpska nova godina. Bez obzira što Bugari u svom kalendaru, oni su prešli, iako su pravoslavci, prešli su na gregorijanski kalendar, znači ovaj novi građanski kalendar, kako ga zovemo, prešli su negde 70. godina, za vreme održavanja svog običaja ostavili su da to bude 13. i 14. januar, znači naša Srpska nova godina, kako je mi zovemo. Ove maske oni sami prave, to su uglavnom još uvek one arhaičniji, znači oni stariji sloj, kada se maskiraju u ovaj tip maski isključivo muškarci i to sve kategorije, znači dete od 2 godine kad prohoda uči se da ide u toj povorci surovara, znači počinje polako da se uči, a pravu masku počinje da nosi od svoje 12. godine
godine, eto, to je nešto što mi etnolozi zovemo neku vrstu inicijacije. Sad predstavljanje kada on postane momak, kad se zamomči, to je negde između 12. i 14. godine. Maske su veoma slikovite, životinjske, odela su uglavnom od kozlijeg ili ovčijeg krzna, šivena za ovu priliku i nose tako velika zvona i sad za njihov standard, ja sam ova istraživanja radila 2001. godine, kada sam recimo saznala da su njihove plate po 100-150 maraka u ovom vremenu bile. Jedan pojas sa tim zvonima se izrađuje u Ćustendilu, a košta 1000 maraka. Surovari su jako ponosni da kažu da imaju po 2 pojasa. Znači, to je za njih neki statusni prestiž. Njima je važno da o svom danu imaju adekvatnu opremu, ona koja je tradicijom propisana, i da nabave ovakav pojas sa ovim zvonima koji isključivo im služe za ove povorke. Dok u našim obrednim povorkama se koriste zvona ova životinjska koja se vezuju ovcama, možda životinjama. Uveče oni se sakupljaju u centru svoga naselja, pali se jedna vatra i počinje jedna vrsta hoda oko te vatre dok ne preraste u igru. I onda postala je moda poslednjih godina da se sela između sebe posečuju i onda se već unapred dogovori koje je to selo, tako da iz nekoliko sela svi maskirani se sakupe u toku noći oko jedne zajedničke vatre. Ovo su maske koje čekaju na svoje vlasnike. Ovo je isto jedan od tipova tih maski. Maska je načinjena od različite vrste perija koje se sakuplja tokom čitave godine da bi se napravila ovakva maska. Negde mesec dana pre obreda ona počinje da se pravi. A kostim, znači ovaj drugi deo maske, je u ovom slučaju napravljen od sitnih krpica, a te krpice su u stvari od odeće neudatih, kako se to kaže u Vojvodini, štafira, neudatih žena koje su spremale svoju devojačku spremu, a nisu se udale, znači sve ono, peškire, čaršave, i onda se to iseku se krpice, ofarba se i pravi se taj kostim. Da, i ovo je jedan od tih. Jedna od tih maski. I zove su robarski povorke. Ove maske, znači 14. Opet se maskirani pojavljuju u nasilju, sad oni idu od kuće do kuće. Uz ovakve maskirane ide i povorka svatova. Svatovi sa mladom mladoženjom, i mlada je momak prerušeni u mladu, i sa sveštenikom oni dolaze pred kuću, ne ulaze u kuću, nego se izvodi jedna vrsta opet te drame, simbolično venčanje, uz puno smešnih reči i smeha, da deluje dosta zabavno, ali je sve usmereno opet na neplodnost i na novo leto. Isto ti maske. Prethodnog dana uveče su žene, kad se pojavljuju, ovde je muškarac maskiran, ali ovde je jedna devojka. Da bi se devojka maskirala, ona može da bude samo u liku Romkinje i, da, dobro, ovo su dva momka, mlada i mladoženja, ali možemo sledeći. Maska medveda koja je tipična u svim povorkama i na našem ovom području. Evo, Romkinja može da bude, ovde je muškarac, ali može da bude i devojčica ili devojka, ali to moraju ovi surovari, muškarci, da se dogovore pre maskiranja da li će da uključe
neku od njihovih ćerki, tako da li sme. Znači, strogo su podeljene uloge. Iako to sve izgleda ovako, uloge su strogo podeljene i, kako mi često kažemo, sav taj nered je veoma uređen. Tačno se zna ko šta sme da radi. Ovo su neki od tipova maski koje se javljaju. Bio je sneg, pa je zato to malo tako tufnasto. Sada, pre nego što se sutra, dakle, 14. januara uđe u selo, stoji carina, pod navodnicima. To su maskirane osobe koje vas puštaju tek kad date neki novčani prilog. To izgleda dosta šaljivo, međutim, uopšte ti prilozi koji oni se kupljaju nije za šalu, oni to usmeravaju ili za lečenje nekog svog člana udruženja tog surovara, ili nešto da izgrade u selu. Ima sela gde su, recimo, asfaltirali put ili podigli nadstrešnice na autobuskim stajalištima. Znači, danas to potpuno smisleno, taj novac koji se sakupi se troši, a sve to kroz ovu šalu, sad i zabavu. Evo varijante sveštenika, da i njima je jako važno kad su u toj ulozi da se i užive u sveštenički poziv, iako, kažem, ono sve što oni izgovaraju i čitaju je smešno i deluje izvrnuto, ali zna se, ako je on sveštenik, zna se šta on sme tu u toj povorci da radi, da kaže, ako je mlada mladoženja, kako se oni ponašaju, znači strogo su podeljene uloge i tu nema odstupanja. Ovo je izvođenje jedne te svadbene ceremonije, maskiranih u jednom domaćinstvu i naravno povorka surovara koja opet ima svoj krug u tom domaćinstvu. Oni ne ulaze u kuću, za razliku od ovih koledara koji ulaze. Kad se sve završi, kad se završi ophod, pri kraju dana sve maskirane osobe se susreću na centru sela. Da li je to zadružni dom ili školsko dvorište, uglavnom sve se kupaju i ima jedna vrsta nadigravanja. Ko najviše skoči, ko najviše, čiji dobuši najbolje se čuju, jedna vrsta nadigravanja i predstavljanja publici, sad svi nešto im dolaze i gledaju kako izgledaju maskirani, da naravno nisu bili svi u prilici sve da vide. To je što se tiče Bugara. Sama sam ovo dala da vidite da i Grci, poput ovih naših leskovačkih koledara, evo slična i ova leva maska, grčka koledarska maska. Ova je malo različita, ali i ona se pojavljuje isto u predmetu od Badnjeg dana do Bogojavljenja. I evo, možemo završiti sa ovim slajdom, isto kalongerosa grčkih sa ovim tipovima, znači zvonima i tim kožnim maskama koje se javljaju na ovom području. Ja sam vam rekla da na Kosovu, recimo, na Kosovu umesto ovakvih maski životinjskog tipa koriste se dosta udeljne torbe koje se koriste u svakodnevnom životu za nošenje, znači tkane torbe od konoplje. Napravi se prorezi za oči i od kućine se naprave brkovi i to je maska. Znači to su tipovi koji su u optici i to je do skora bila maska i u našim koledarskim povorkama kod srpskog stanovništva na Kosovu. To bi bilo ovo. Znači, ja sam pokušala, malo drugačije sam, draga publika, koncipirala ovo predavanje, ali da ne bi ušla u stručne izraze i da ne bih možda bila nerazumljiva, ja sam pokušala malo da prilagodim i publici dečijoj i na neki način da predstavim interesantnije, jer sam od
kolege Dragana Minića čula da vi to koristite i kroz vaš folklor, pa da vidite tipove u ovom našem malo od severa ka jugu, kako se pojavljuju naše maske.